Lah ini Mat, Bang Ondi yang dibilang Citayam Fashion Week. Rame toh, mantep-mantep bajunya, nyentrik. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Emat lagi sama Bang Ondi nih teman-teman. Iya teman-teman, Bang Ondi sama Emat lagi nunggu Bang Selon nih. Katanya mau main ke taman, tapi kok belum datang-datang ya teman-teman. Kemana ya Mat? Mendingan kita cari di taman sebelah sono yuk Bang Ondi. Siapa tahu Bang Selon ada di sana. Iya Mat, yuk kita ke sono. Nah, ini dia Bang Selonnya. Ternyata ada di sini. Iya Bang Selon, dicariin dari tadi. Ternyata ada di sini. Kok sendirian aja? Bang Selon lagi nunggu siapa di sini? Bang Ondi sama Emat. Iya nih, dari tadi Bang Selon di sini sendirian. Bang Selon lagi nungguin Bang Jarwo. Katanya sih mau ngajak jalan-jalan. Wih, keren banget Bang Selon. Mau jalan-jalan sama Bang Jarwo. Kalau boleh tahu, mau kemana sih Bang? Nggak tahu tuh Bang Jarwo. Katanya sih mau ngajak ke Citayam Fashion Week. Nggak tahu itu mau ngapain di sono. Bang Selon suruh nunggu di sini aja katanya. Bang Selon disuruh pakai baju-baju yang keren, yang nyentrik, biar di sono bisa ikut fashion show. Nah, ini Bang Jarwo nih. Bang Jarwo, dari mana aja sih? Dari tadi ayah nungguin di sini udah lama banget. Sampai dilalerin nih, sampai kering nih bibir, aus. Maaf Bang Selon, Bang Jarwo habis nyiapin baju-baju buat Bang Selon yang keren-keren, yang nyentrik, biar kayak bonge Citayam. Hah? Bonge Citayam? Emang siapa itu Bang Jarwo? Wah, Mat gak update. Bonge Citayam tuh lagi viral, Mat. Ya udah yuk, Bang Selon, kita ganti baju dulu. A few moments later. Nah, gimana nih Mat? Bang Ondi, penampilan Bang Selon sama penampilan Bang Jarwo udah keren kan? Kayak bonge Citayam. Wih, Bang Selon sama Bang Jarwo keren banget. Nggak nyangka Mat bisa sekeren ini. Udah kayak anak-anak SCBD. Lah iya, keren banget ya Bang Selon. Biasanya pakai sarung sama peci doang. Iya dong, keren. Ya udah yuk, kita jalan. Ikut semuanya yuk. A few moments later. Lah ini Mat, Bang Ondi yang dibilang Citayam Fashion Week. Rame toh, mantep-mantep bajunya, nyentrik. Lah iya ya, rame ya di sini anak muda. Ya udah, kalau yang bagus-bagus boleh diambil. Kalau yang jelek-jelek jangan diikutin. Iya Bang Ondi, kita ikutin dari segi kreativitasnya aja, yang bagus-bagus. Sekarang Bang Jarwo sama Bang Selon mau ikut fashion show. Wih, keren. Mau ikut fashion show. Ya udah, Emat mau pamit dulu sama teman-teman. Emat mau nonton Bang Jarwo sama Bang Selon ikut fashion show. Teman-teman, sampai sini dulu ya video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.